Nā I whakatūwheratia te whare o Aotearoa ki te whakaaturanga a-ao ki roto o Dubai I ngā pō. He kaupapa I whakakorea I te rātau nā te mate kōwhiori te take. Ko te tikanga ka whakahaerehia te kaupapa mō ngā marama e ono e haere ake nei. Kei Isabel Prasad, ngā kōrero. Kei ngā mano kiromita ki Dubai, ka pōhiritia tō tātou reo kāranga motuhake e ngā taramu Khaliji. Te tohu o te whakatūwhiratanga o te whare tāpere o Aotearoa, ki roto pū I te whakakitenga nui whakaharahara o te ao, 2020. New Zealand has a lot to offer the world. We are innovative, we care for people in place, and those are, that innovation and those values are important for the world. People will come in, it's a simple, flowing exhibit. It's not complicated because it speaks to the base fundamental aspect of humanity. E kia nei ko te hui whakakotahitanga nui rawa o te ao, ā nā te mate kōwhiori tēnei kaupapa I parea ki te taha mo te kotahi tau. So this is an opportunity for the world to meet, to collaborate, to get to know each other, to get to know how we can work together. Koe nei tētahi o ngā kaupapa nui kei te kōkiritia tonutia ki Wainganui I te wā o te urutā. Ko ngā aronga matua ko te kaitiakitanga me te awa tupua o Whanganui. So the right of a river to be a river, the right of Indigenous peoples to have a relationship with their river recognised, to us is a normal situation, but to New Zealand and actually to the rest of the world, it's not normal to view things that way. Ono te kaumarua miriona tāra kua tohua ki te kaupapa I te kāwanatanga. I actually think it's important we are there to show that New Zealand remains open for business. We have a plan to move ourselves to reconnect with the world, and we want to make sure people know that. Ahakoa ngā whakahe e whakapono ana e hoki ana a Aotearoa ki mua tonu I te aroaro o te ao. Isabel Prasad, Te Karere.